Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu Silian Sangpuya. Governor Dr. Hari Babu Kamambatian Voin Khan donor le Fiki Tachangko Boat Sai North East Trade and Investment Roadshow Hyderabad ane Amanpui. Mizoram Chung District Zongzonga chiat na sang thlenthula chetlak dan tur le machon dan tur enchinna mokdril naktuka ne ani dom. Jharkhand Assembly in Thantho Khanachu Voin Khan Venhimna Khautak Noya ne ani. Prime Minister Narendra Modi chuan Voin Khan Ramchung Rail Station Shanga Damdoi Mantlom Zorna Pradhan Mantri Bharatiya Jan Oshadi Kendra Som Pariat Ahong. Governor Dr. Hari Babu Kamambatian Voin Khan Ministry of Development of North Eastern Region donor le Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry Fiki Tachangko Boat Sai North East Trade and Investment Roadshow Hyderabad ane Amanpui. Governor chu investor kalkhom zinga drone pilot training le service provider te chu Mizoram Sarkar ne na thokduna agriculture le poimo danga drone mandan inzirtina bot sei tura asomba ka technology lama thena sang tak nei Mizo thalai te sotrang kai ni theinan IT company le skill development provider te chu hundam chang siam sak turina soma Northeast India chu ram leilung hausa le thena sang tak ne ni thu soim industrialist te chu hei hi rem changa manga technology ne na tangko patana turina soma mau tamna Northeast state ethanol siam so chu investment in rem chang takani thu po tar langim sarkar le pui Northeast maso na ngai poimo a thei to pachu athule maso da sang te thlen mek ba ka ramral mo takani chozel thu soi bokani Dr. Hari Babu Kamambati chuan Northeast state in Kalpona ti changkung turin Kaladan multimodal transit transport project siam mekani thule zo felani nuwa chuan danglam na thlen tu le tangkai takman arin thu soya in Kalpona le in biak pona konga masona hi industrialist tan sumdon na kongol samtak asiamani ati tun haya Northeast India in Kalpona kong pui kilometer sang thum chuang siam zo felani thu te kumthum chungin kilometer sing khat siam le tumani ba ka project zalivel bor cheng viable chanoi khadon thomek ani thu te ta langa tun hnai kumre chungin air traffic za som pathumin apun thule airport thar pariat ombel thute waterways som pasari ombel thute baka rail kong kilometer zali don siamani thule Aizawl khopui chuna kuma railway line na thunjom mantum ani thute atar lang bokani Chief Minister Pulal Doma Hovin Mizoram Resource Mobilization Committee MRMC the Chief Minister Conference Hola Voin Khan an thukhoma an rotna sarkar in abozi to chin tele subcommittee atanga rodnalu tharte an thir ho MRMC subcommittee palite atanga rodnalu te anen hova heng zinga hian commerce and industry department kaltanga malangna turchi pathum taxation department kaltanga malangna turchi pathum le land revenue and settlement department noya malangna turchi pathum te baka DPNAR ka ishona noya department inspection ne dan turte chakzo ka MRMC rodna ti puitlina turthil paimote antel ani National Disaster Management Authority le State Disaster Management Authority Disaster Management and Rehabilitation Department tele Mizoram Chung District tina borsap te malangna in naktu khian Mizoram Chung District zongzonga chiana sang leimin tuile ne kang mei thlen thula chetlak dan tu le machon dan tur enchin na mokdril ne ani don Mizoram hun tamzo khilir hing nak zong seismic zone pangana hnuai omni im Mizoram marlam hi ala omzola hei wang hian in ralin dan zirna ne ani thinani Mizoram State Disaster Coordinator Dr. Rukimachen Kwalchuan naktu kamok drill ne tura hian rak heldar siren tirik ani tur thwa soya chena thleng tur mok drill hoi hodna mun sang pan le hospital pan na konga til re thei chevel atam don wangin mi puite chi ai lo tur le an hmalak na te thop turin acha ani district ina hi mun sang ven sang le kho sang chmok drill ne tura rohman ani zingdar sombor vela siren te tirin chiana kai hoi vela chevel thin department sang te lir thei a chevelin kan ve wak nuk dona chunga chon mi puite chi ai lo tur le min toyom turin kan ngen chewa tin he kan mok ri lo wang hiam lir thei chevel a khai lakin a boi rep mai thea chunga chon mi puite hriat thiam na le toyom na kan nge ne mock drill chungchanga kan correspondent report longai thlap chun zomang u Mock drill hi Mizoram Chunga district ina zindar so machan ani dona Aizawl district bika chuan mock drill hi sai rangwai vakon zong hnoi le 7-day Adventist hospital ati nei ani dona Aizawl district hwam chunga mock drill nei tura hian sai rang bika tuilian alo thlen thula chan chuan na tho dan nei ani dona
vai va kon zong hnuai le mina om thula chan chona na kal pui dan ne ani bokang 7 day kang Adventist Hospital a pokang me chwa thula chan chona na kal pui dan ne ani tur thu disaster management how to de chuan an soi ani ready lerem rati zote Akashwani News Aizawl Senveti Minister Pusilo Soivunga Hovin Sarkar flagship program handholding scheme noya Senveti department kaltanga pilot phase malak na tevoin khan soi hovani handholding scheme nodal officer Dr. Robert Arwal Thankhuma Soidanin pilot phase atana district Senveti officer 10 an thanchu ate chu November ninga tangdiri chung khan search team 10 munthuma intranin tranpuina deal tu te chu an chene na an kalchila an farm din munte an en puinan ti pui zela Senveti department noya handholding scheme pilot phase atan hin deal tu engemaza zinga mi somruk pasari te district train pilot project atan thanchu ani hemeta na lon chen chu ngai za tur chu cheng noi sang kha sari chu ani pilot phase atan thanchu te hi planning and program implementation department apex body na NFL tura thelu ani national highways thum parukle number paruk siam na tho mek chakjoka malak ani theinan kolosip dc ka shoin voin khan dc conference hola thlir howani kolosip dc chon nh 306 le 06 chu Mizoram state luka kong ani angin state lifeline poimo takani state mi puite ele barle mamo sang choglu na ai ngat ani ti ria in NHIDCL tele joint action committee thona inkara langtlang le thona thatak nei atul thu soya kong pui tha le tlo siamani theinan manu tha le tlo mangturin NHIDCL ayote acha an mulak na konga harsana omte district magistrate ne na khen shelo turin acha ani tundin huna national highway zathum parugle number paruk siam thatna hi NHIDCL noya balaji construction company ten thokmeka jungle clearance te pothole no na thomekani kong pui black top na chaktaka thok turin ani boss saya kumsani somni panga march tha vairang te to bil ko thirle kolosip tu kon pui kong pui thom thatna zo man tura beisei ani hengthut khoma hian kolosip additional dc kon pui sdu civil Mizoram NHIDCL thoktu te kolosip district joint way metele kolosip district village council president te baka highway construction company te antel ani Chanchinthar hi Akashwani Aizawl tanga punani Jharkhand assembly in than tho khatna chu voin khan venhimna khautak noya nei ani Shria thechina chanudar thum thleng khan vote za songa pakwa athato ani pontongin assembly bial somni pathuma vote thakani in than tho kha 9 voter viable chekhale noi somthum phasiri chungin candidate zerok somre pathum te din mun anti chiang dona candidate zinga hian somseri pathum chu mechia anni kan correspondent report ilonga thak sunjumang casting their votes with full devotion in the first phase of the Jharkhand Assembly elections, even in the 950 Naxal-affected polling booths in the state, including the polling stations in Khunti, Gumla, Paschimi Singhbhum, Palamu, Lohardaga and Simdega. Districts, people are voting in large numbers. Due to the prompt security arrangements, electorates are voting fearlessly despite the threat from Naxalites. Heavy voting has been recorded in many polling booths in these areas. As you are aware that voting will end at 4 p.m. in all sensitive polling booths before 1 hour of the other areas. Voin Vekhan Assembly BL somthum pathum le Wayanad Lok Sabha by-election vote thakani boka by-election ne neta hi Rajasthan Assembly BL pasari West Bengal paruk Assam Panga Bihar Palli Karnataka pathum le Madhya Pradesh Sikkim pani veveni Kerala Chhattisgarh Gujarat le Meghalaya ate seat khathewa in thanani bok Ibakan Congress Troy to Rahul Gandhi BL so Santa Kerala Wayanad Lok Sabha BL in than nei ani bok ani Prime Minister Narendra Modi chon Vein Khan Ram chung rail station changchanga damdoi mantlom zorna Pradhan Mantri Jan Ausadi Kendra som pariat ahong tu soim Prime Minister Modi chuan sarkar chon thrisel na tlonting nei chu atumber ani ati हमारा पहला फोकस बीमारी से बचाव पर है दूसरा फोकस बीमारी की सही तरीके से जांच पर है तीसरा फोकस है लोगों को मुफ्त और सस्ता इलाज मिले और सस्ती दवाएं मिले हमारा चौथा फोकस है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करना और हमारा पांचवा फोकस है स्वास्थ्य सेवाओं में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना प्राइम मिनिस्टर मोदी हियन चेंग वाइबल से सिंह खादे सांग नि हु मसोना प्रोजेक्ट अहोंग हाल बok ani Chanchinthar Cherti topna na tlang pui
Governor Dr. Hari Babu Kamamatian Voin Khan donor le fiki the trunk of both side Northeast Trade and Investment Roadshow Hyderabad and Eman Pui Mizoram Sung District Zongzonga China Shang Shang Khan Tula Chet Lagdan Tour le Machon Dan Tour and Sinna Mogdril Naktuka Neni Dom Jharkhand Assembly in Khan Thokanasu Voin Khan Ven Himna Kautak Noyani Ani Prime Minister Narendra Modi Chan Voin Khan Ramchung Rasi Sun Shang Shang Adam Doi Man Tom Zorna Pradhan Mantri Bharatiya Jan Usadi Kendra Som Pareta Hong จุดที่ส่งจุดจันทร์สินทาร์กันปวนเทจูอันนี้